Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan book thau chawa kan video hi like le comment te miloti sakle thau turin kan ngen bok chau ane America President Somli le pasari natur Donald Trump chu India taima zanin hian President tan lakluh ani dona Inauguration Ceremony tran ani to don ane heti lai hian boina tam takkara Israel-Hamas hoten inka hainale mitangin thengton na kalpui tran hani tabok ane US President Somli le pasari na ni tura Donald Trump lakluna Inauguration Ceremony han kalpui dan tur tlang puite in thir masa thuak tang kumina hian trumdanga US President lakluin khom buat sai ani phone mun Capitol Step anti US House Court Step US Capitol West Front ta hanai don lova achan chu khochin thirlok na Washington DC hi avatle dona vurtla hengemaza tom donin hriat ani boka heiwang hian President Thartur Donald Trump chuan achung lampang indora nei turin rotna athena Capitol Rotunda anti muna President lakluin khom hi buat sai ani don ani US Eastern Time chun darsom pakhatle minute som thuma President lakluin khom hi tranani dona India taima chuan zanindar som ani don ani khovela milar trangte anin landona hengjinga hian rongbol tu langsar zulte President laklunai hian thusoi turle inlan tur hanom nual bok ani Donald Trump hian President ni tura thutiam hanai zo chia President thunai na jongjong chu Biden administration nena trangin US executive branch chuan akuta le administration kuta thunai na jongjong chu an hlanjui ngaldona 23 amendment ang chuan President Trump kumle chung lo chel to tu Biden a thunai na chu chundar som pahni nuwa ti to pani dona President kalchuak tur thunai na chu atop jui ngaldon ani President lakluin khom hi tu berin nge buat sai thin tin zona homnola President thantarle Vice President thantarte Inaugural Ceremony santi lakluna inkhom hi Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies sin an buat sai ani thina kumin hian Minnesota tranga Democrat Senator Amy Klobuchar kai hruina hnuaya he committee hian program kalpui dan tur chikrang te an ruamman ani ama sabera US Capitol pana kongzo na nei dona President ain Vice President te rinom na thu tiam tirin laklu masak ani thina kumina po hian Vice President Thartur J.D. Vance chu rinom na thu tiam tirin laklu masak ani don ani tichuan hemi nuwa hian President Thartur Donald Trump chu rinom na thu tiam tirin laklu chunjom ani don bok ani inaugural address antia President Tharin thucha soina hun hamanganga President Tranglai Joe Biden le Vice President Kamala Harris te zatakin thana hun man haninga tichon hemizo hian signing ceremony antia hei hi President lakluin khomjinga chuan khovelin han ngai chan le anthir ron hanimeka President Thar Donald Trump le Vice President J.D. Vance ten choluikil dunna hanayanga heta hian President Thar Donald Trump hian executive order hengemozat assign don hani Executive order assign tur hota hi kanla soizuyanga roman lokang chuan order assign zo nuwa hian President le Vice President ten military troops anti sipai chikrang te endik na le enfia na hanayanga heti chung hian Washington khopui chunga Capitol 1 harina khowat tak maile vursur kara President Thar lomnatan presidential parade sipai hoten hanai don bok ane kanan soitak baka khan akar laka hian program je aumnol dona musical prelude tanti Nebraska Lincoln Combined Zaipol te hanzayanga US Marine Band 10 live win hanzai hi hanlo remdon hani tichuan administration Thar President Thar le Vice President Thar tatan hian invocation hantia thusoi toitele tongtraina hun man hani dona heta hian Donald Trump President tana laklu ani masak zoka hun mangtu Reverend Franklin Graham le New York Kopuya Archbishop Timothy Cardinal Dolan ten hun an mangdon hane US President lakluin khoma telngai ngai thrin chu opera zai kan tiang chi kha hania
opera singer America's tenor tia han ko mai Christopher Maxio chuan o America ti la hasadon hani ti chuan tira kan soita kang khan heng zongjong an ti zo nuwa hian Donald Trump an president ani masaka just satana halo rot to US Supreme Court Justice Brett Kavanaugh chuan Vice President Thartur J.D. Vance lakluh na le rinom na thutiam tirna hanayanga hemizo hian US country singer lar tak mai Carrie Underwood chuan Armed Forces Chorus tenen zai hoin US Naval Academy Glee Captain music moi takin hantum sakanga America the Beautiful ti la han sadon ani ti chuan rom han lo kang chuan han zai zo hian US President somli le pasari na niturin Donald J. Trump chu rinom na thu tiam tirin President Tharatan laklu na hun amhang zui don hani President Thar Donald Trump an rinom na thu hatiam zoa President tana laklu ani zoa hian hein khom bot saina mun US Capitol Rotunda pon lampang Capital One Arena trangin laipuika hani don hani tichuan US Naval Glee Capte ronin lan lein President Thar nem hena hla the battle hymn of the Republic ti hla chu anron sanga soita kang khan hemizo hian President Tharin thucha soina hun amhang zui don hani Detroit ta Pastor Lorenzo Sewell te Brooklyn Roman Catholic Diocese Reverend Father Frankman ten malsom na le tongtrai na hun han mangdon bok ani tichuan President lakluin khom nayani maloka nizan lampanga khan US President Thartur le Vice President Thartur Donald Trump le J.D. Vance ten US Capital Washington rally lian tham tak mai han huai hota heralia hian mipui che tam mem tak han ringot maya Donald Trump chuan kumle chungjat mai American ten minhol to na chu naktuk hian laklu kani huna ti to pani dona President atana laklu kani ni day one hian executive order tam tak ka sign dona chung executive order ka sign turjinga chuan nuijat thak khopa US dan lawaron pemlut tamlutuk chungchang hatel dona US President Joe Biden an executive order halo sign to kantana kongtin hok tu le harsana siam tura hati chu darkar khachungin hli katiamani hatibok tichuan President atana laklu ani nu hunram chang masaber tunkar jertop nia hian California state ta kang mai chuak mai pui rap thak takawanga chiat na thlengte en fiain Mahmuna tor hanai donani ti apong jarbok Washington downtown arena rally naina hian Trump chuan campaign hunlaya politics thila lochamna lian tak mai Biden administration noya hanmu tele ei rukna corruption tia soi sumairu ni kherlo sarkar chunga mirin nomlo le sarkar kalphung ti har satu tia halo soi thin ta chu then fai hani dona America first agenda chu chaktaka kalpui hani theina turin executive order sign hani dona ni hatibok Donald Trump hian athusaya hian American mipui te hian anrin na kalakan hata chuwang chuan hani khatni tang hian arul let na traber chu pek katum dona President kani tranatanga karma saber chung hian thil traber ti sak katum dona President atana laklu kani tranatanga nija chungin American history President lowam to ten hanti ngailo mipui ta tan thil thatak ka pelet donani hati Trump chuan ani khatni tang hian campaign laya kathutiam te len chuak turin makala tran hal dona America mipui te hian chutiang len chuana turatan chuan executive action tam tak in mudonani hati hemi chungchanga hian Reuters news agency chuan herom manna khrechiang tu achung ta jinga mi chuan han soidanin Trump hian voin thotan nia hian executive order zani chungjat mai sign turin hain buat saya he thupek hian ramriven himnate dan lawa ramchungaron lut mitam tak thon chuana turte America first agenda dodal tu le harsana siam sak thai tu sarkarin thila local pui chrang te ti topna turte le January ni ruk kumsang ni somni pakhata US Capitol hila boina chuka wanga poi khoi tu nian pu anman latang mek te ngaidam na turte le oil le gas siam chona ti punna tur dodal zonga sarkar malak na le president order lowam to thriana tele sarkar chunga medic lo tele thil trangkai lo then fine tur tele sarkarin trul lawa sumamhan thin ti niam na tura
Elon Musk le Vivek Ramaswamy ten an kai khruainan huaya Department of Government Efficiency dotsin chak taka manlak thaina turin executive order hasain don boka Donald Trump policy chirang te chakjok ka kalpui thei anina tura a policy rang ne na inkung kaina nei te executive order zanivel zat mai hasain turjinga hian hatel bokani hanti apui hem ton khop maya he executive order zani zat hian US sarkar kalphung le malak mek dan thiltam tak chu nasatakin hathak danglam dona sarkar tharlak lu tur hi amel mang hadanglam satlia don mai nilovin mel thar hlak aron pudon in ahriatane antibok Reuters hian report an pek zeldan chuan Donald Trump hian president tana lakluh ani tanga darkar khatchung lakin Ramin Relbol dan thak danglam duwanga executive order president kalchuak toin alo sign to chu li ngal ani dona hebaka hian a thak taka Biden an president ani chunga president thar lowam tur tana kongdal na tur executive order asign jongjong chu thiana turin president executive order vek mangin thria ngal ani dona ni ti asoyani antibok nijana ralin naina po hian Donald Trump chuan hathu soina aruam manna plan hanai ta chu ngai poimo ber hani dona sarkar masain malo lak to dan chu engpo ni sela kan policy le kan plan te ti hlotlin na tur kong hi kan ngai poimo ber hani dona ni hati Reuters chuan sarkar masa Biden administration noya sarkarin malak na telaka Trump hian president tana lakluh ani tiratangin strike kanai donang tluk kania athu sayatang hian Biden administration malak na tam tak chu lengdar ani donane hanti far right media lampang chuan Donald Trump thil kalpui tum dan hi ansoi sel na sahle towa ansoi sel jingami pakhat ni jana rally hanai na hian Elon Musk chu stage sa ako chuaka president office kalwa chung kumle chung hian Elon Musk hi kakianga aumrang dona America mi puitatan beisai na le nena chanpui tura mitrangkaya ni hatia Elon Musk chuan tuntrum in thanna ne na kanchan na kha abultan tak chau ania tuna chuan America mi puitatana athazonga thilin thak danglam na lian tham tak mai chu ka American pui mi puidu tak ten muturin hinloin buat sai hangai donani hati one America in Elon Musk interview an nei na Elon Musk chuan he sarkar hian thil tha tam tak ati dona ma se thil tha kanti na konga hian kongdal tu le minok sak khir tak te sut tur hanom fo thina ma se chung mi te sudar tur chuan Trump hi hachak to ka a soi fo thinangin pathian hena tanga fin na hadon tam tak te chuan politics a hian minaran ani lo zia halan tir dona America ramro pui takasiam ha soi fo hi thil poimo ania America hi haro puya ramdang chunga halen huna chuan khovela boina le harsana tam tak chingfel tur hian powerful takin hading thaidona chu Trump hian avision poimo tak ania tharum thona met mita ramle ram inkara boina om tele mun tam taka ram chunga tol chung boina lian tak anei te memi saktur hian ama sabera chuan America hi zatlakin kansiam le ngai ani ti ngaidana nei hi thil dik tak ani boka thunai na le thilti thaina manga zalen na tia asoi fo po hi America ropui taka siam tharle na tranga America mi puita mai ba ka khovel mun ranga remna le muanna thlentir hi hathil du berani hati he interview a hian Elon Musk chuan mi tu te point kan hun lai zela hian kan history kan siam thau thrina chutiang chuan khovela hian history halo piang thrina Trump hian executive order tam tak assign hangai dona chu history record po hani mai thaya mase chuan history chu athalam zongin a her chuan chu thilati chu chuan tam tak lowam le zel tur te tan dem na aum don lo ati te chuan sarkar thar laklu na turatan hian pre-inauguration hantia lowen chin lailok na te nei mek ani bok ani tun thlenga hriat thai china chuan Donald Trump lakluin khoma hian US president hlui hote Bill Clinton te George W Bush te Barack Obama le president Joe Biden te Vice President Kamala Harris te teltura beisai hania US congressman le senator jongjong te teltura beisai hani boka hebaka hian sarkar pon lampanga tangin big tech lampanga CEO chief executive officer te hantel nual dona
Mark Zuckerberg te Amazon lampanga CEO Jeff Bezos te Tesla lampanga CEO Elon Musk te Apple CEO te social media TikTok lampanga CEO Su Chiutele Google lampanga CEO Sundar Pichai te Antel Don hani tichuan cabinet atana athan chua nominee te Antel Kim Thai turangai hani bok ani soita kangkhan India taima Zaninda ruka program hi tran thai besai hania President lakluh inkhom hi live fa lothir du tan YouTube lampanga RSBN hanti Right Side Broadcasting Network ten live in han pechuak don hani Donald Trump President atana lakluh ani natura hian soi mai thai mi lo thil pakhat nauma chu kumsang ka jakua somnga le panga khan Presbyterian Church Jamaica New York Sunday Church Primary School hajirzo lompuina tana anuin Bible hapekha tuntuma President atana lakluh ani khuna rinom na thu tiam lain mantel hani dona tichuan Bible dang pakhat kumsang ka jariat somthum pakhata US President som parukna Lincolna rinom na thu tiam tira lakluh ani dona a Bible mankha mantel ani don boka tichuan heng Bible panni chunga hian kut ngatin rinom na thu hatiam don hani President atana lakluh ani masak jok khan he Bible hanui na pek hi alo mangtel to ani ole Israel-Hamas inram na thuthung lampang hi hanthirlok taila Israel-Hamas hian hein ka haina le mitang in thlengton na hi pomveve to ma se nimin pathiani chonhulam thleng khachuan atakin man thei alani lawa inka haina po Prime Minister chuan kalpui thei ani lawani atia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel hian voin pathiani hian hanmi khren jingami aron chua zalan tur ta chu anhinglis Israel nena hanlaron pelawa tukin jing dariat le chanve tangkhan inka haina hi tran turati ania mase IDF ta nena inka haina hi kalpui thei alani rilawa Hamas hoten mi pathum hanron chua tur minglis hi Israel nena minpek ma chuan inka haina kalpui lo turin ka hriat tirani tin thu chua aron siam hani Hamas hoten hanin ramna tur chungchanga hian boina neu hanai chhodeu ranga Israel Prime Minister in hetianga thu chua asiam hnuah hian Hamas firfiak polta chuan nimin tlailam panga khan anmi man han chua zalan tur mi pathum ming chu anron peta tichuan hemin hu hian Gaza City International Committee of the Red Cross ICRC nena Hamas firfiak polta hian anmi hrian pathum ta hi an hlanta tichuan ICRC hian Israel-Hamas ronphurlu tin IDF takuta han hlan chong lea IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan press conference nain heng anmi hrian te hi Romy Gonen te Emily Damari te Doron Steinbrecher te ania an pathum hian meichia vek ania Hamas firfiak polten Gaza Stripa nizali somsari pakhat zat mai hankol nuwa tuna chuan kanram leilunga him takin ron hruai thlen anitani hati tichuan mikhren pathum te hanron chuan nuwa hian Gaza Strip bordara anthrisel na din mun te endiklai lokania Emily Damari hi kumsamni le pariat mi ania Romy Gonen kumsamni palimi le Doron Steinbrecher kumsamthum le pakhat mi te ania Gaza border bula IDF ho mun reim beisa annu tenen anin mutir loka anthrisel na din munte uluk jok ka enfiatur le enkol na thajok dong turin Tel Hashomer Hospital Central Israel lampanga phurlu anita hani hospital le ache vela athen te antrapa then khat anloma an au boka mithen khat te lungai takin hanom boka limnau thom kara mitam tak te trapin lungai in hanom vemek bok ani achan chu mitang dang tam tak chualo hanloma hebaka hian mitang an ron chua jingami UK khole tuini na nei Israel khole tuini bok Emily Damari chu hospitala endik ani nuwa akujung trang panni achanani ti finfia ani hewang hian Hamas te hian nuam satakin anmi hren te hi an khosak tirlawa shom tam tak tortirin shrem na le ngai sakna nasatak antongani ti hriatania hewang hian an la chua velo mitang nu le pa le an chung te lungain han trapa han rumek bok ani tichuan hein ramna thung zom hian Israel point an mi hren jinga mi pathum ron chua zalena Israel han lo thlen nuwa
Israel point Palestine mi tam tak an chua zalen veta Israel prison service chuan report an pek danin Palestinian mitang somkua chua zalen an nia heng Palestine mi Israel tanin atang han chua zalen zinga hian West Benga chengtrin mi somsari pariat antela East Jerusalem lampanga chengtrin mi som panhi antel bok ani Wainat News chuan report an pek danin Palestine mitang han chua tahi mipa som panhi te chu kumtling lo laka tharum thoa chetna in nam noyapu thiam lo chantir te ania abak midang thren khat te hi firfiak polte chetna in nam noite le dan le thupek bo chia Israel ram chunga poi khoi tu te ani hlom bok ani Israel mi han thren pakhat man po hatau hle maya inrem na thuthlung hatho khat na first phase a hian Israel hian Palestine mitang sangni chungjat mai han chua zalen donani ti Wainat News hian han soibok heti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan inrem na thuthlung hi chete poin bo chiatani chuan Hamas ho laka beipui thak na chu kalpui chunjom le turin US nena trangin pompuina kannayani hati hebaka hian sarkar tharlawam tur Donald Trump kai khroi sarkara National Security Advisor tura than chua Mike Waltz chuan hein ka haina thuthlung le mitang in thlengton na tura thuthlung hi thilomom tak ania ma se hein remna hi Hamas ho ten han bo chiani chuan US chuan Israel chu ati thaina turin zain kanthop donani hati Donald Trump administration noya National Security Advisor tur Mike Waltz hian chutianga in ka haina thuthlung le mitang in thlengton na turatana thuthlung siam hi Hamas ho ten bo chiatna chete po anei ni chuan Israel hian ati do piang ti turin Israel hi thlop na kan pesa kumsang ka zakua somsari pakua khan US mi Iran crisis anti wang khan mitam tak Iran ramchunga hren be anlo ni towa khang American khole tui Irana han hren be te kha nizali somli palizat mai hren be ania Mase Ronald Reagan chuan kumsang ka zakua somriat le pakhata President Office aron lak chia khan inbiak na tran ania chua zalen anita tichuan Reagan moment tia hansoi khatiang thil thleng danglam tak kha tuntruma po hian athleng chunjom zeldona President Donald Trump hian President Office alua huna Hamas ho te hian an mi hren zongjong te hi anron chua zalen vek donani ati Hebaka hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu malak na hi kongeng kima kanthop dona President lakluh mek Donald Trump ngai dan chu move the goalpost ti hi ania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian agol athil tum jongjong te Gaza hian ahlen chuavek thaina turin US chuan aduang ti turin kan chua zalen donani hatibok hebaka hian Mike Waltz chuan inremna hi lom turania Mase Gaza hian Hamas ho rorel na engtika ma tundin ani don lo hati ole kan video thir tu le ngai thatu te khongai in like le comment te milo pek sak le thau turin kan som cheu ani